Karbilang Hydroelectric Project Office atheng no lo thongkep la circuit security guard atum bhansa kuri kang thanla bajok case e asong atu dharna kang nipo Sarachati nili lang weekly market kang kupon Food poison ke chala jo inoda bangpu apran ke daw Police station Kaparlo di Pulamding Road Kacaleng Atowar 5 kilo rong chingri amikar Babu Singh Bay lapen binai hipiatum asomar bangkit home food poison kacholong loga jok inoda pran ke dam lapen bahini ke sohir kitab Kichiloda bang puamen Karlitang Waisong Bay artaning kan krikit home pusi bang tekon long lapen bahini amen lagi Dewenson Bay artaningan krep li lapen Sonsing Bay artaningan krep hopusi bang tekon Dipupen Harriskin Bay Report Northeast Bay News. Committee तुम कौन सा बॉर्डर कमिटी चलांग नहीं है साइफू तुम लोग बॉन्ड आलंग तुम चलांग ले जो नहीं सिला सो घटना बांगे के पोलो मा गुनांग ले तो हिन पने कुमा फांसे आदाय पिंग तुम आदाय बांगे हलो ओवरऑल बांगे लगे काउंसिल ले रखो अथे काउंसिल अबेरसी टाउन कमिटी दो के दी दसे काउंसिल के जरिए तुम ता लहाई हुई का रेस्पॉन्सिबल दो लापेन के टाउन कमिटी के पालांगे फन के चेयरमैन दो ता लापेन dak वार्ड कमिश्नर दो इंजीनियर दो Latung si ada yang muncul bu, ada abang langdam pulon te. Lapen ke tan komiti longda bujar komiti madu. Nili teklong ante yang pada hiti kular kang thiri apa tum kang ngle. Tangka visi hung rong si teklong nil tu. Nasi la pusona bang ke idum teklong lo. Pin teklong lo ke di. Bag itum council ke cari ponon, ben administration atum ponon, dak tan komiti ke ja atum ponon, bujar komiti atum ponon. Pini langdam mo pulote hormu ator ke sota. Lang bat piano pini ke. Lai huya putha kalang langdam tumpe mane rara phan to sona niyong ne nitum ningji ak ningji lo pode nanga sorsa puli polo tumge nanga ke blame tap puli pu stala ke itun nang ke chitong lor lo alam no gedi lasi tangka phi hunghidera la town committee atum bo son se lai hithi kula ke pangthiri mahala bangso asai ma tikem prang nang kusi diltum bang ke ni jongdam tung ban jeng tu lasi town committee long dak bujar committee tung dalong alang itu responsible dulu. Alang itu kita moneson bololang te dak town committee han report ang buke. Town committee adung se handle on ebuta angsong report ang buke. DC ban thanang buke. People hiking to that. Itu bini thekong ma nang tum nang thanong arwe jang lote. Tim hithi kula chilu tu nei. Hala power house ka philam dak main market on te tum lu damon egmati. Unai lagi. La selai huya bangke alang itu ke pangthir nei ya sa ke claim bet nang ya tum lo la hithi kula tipa meje fancy la ward election dolo ward election ho rat me vote ki job kai hithi kulat ki pam mission je fansi vote ki pil hala bang so vote ki piale lo tan committee chairman ki man ki piale lo ward commissioner ki man ki piale lo engineer dak du ko piale lo lasi alang tum la responsible do lasi du pong do e ke chinghon media korte tu ini dak ni rong plan klinik long nang tum ke bang apa nang choro lo lapen ini la dak klinik long ke bang banget home aus mara tum alam ke aputha sinali tum bang ko lapen ahok lo nili ladak alang itu pen ke kai ta sini lapen ladak si kiso kim ni da wan ko lalu la si alama bang ke alang itu mangan thana teng la pulo atumi malom la di ko bujar pen nok lang tunam dam lo lapen no so nok lang pen muri singi chok pusipu lalu lapen alang itu tele ki chok ali pusipu aka prek tum ta chudun muthi ong e pusinang than he lalu la bangan thong tum ke chobang ong chot to tai masi to we pen amat au ka pran kirla tha au ka pran Lason hello ke suara borona tu nak tang ke, pasal lama la poket dam, ning wang jol lason, tu we jo pang tang, lo aman alang litum ta, pason pen kopilo ne, nahok pada charji ke telefon naro kom pon pede, lalu masih pini dak bayi ke breng beng lam lo ke bang, dak ke bang gudang ke lang nudak kan lo, lalu kasih lah bang ini tu amen ke la pulo la Sonsing Bay ningkan krepo lapen Davidson Bay ningkan krepli lapen Waisong Bay ningkan krepom alang litum pe apomen ke lapuelo Babu Singh Bay lapen sangpi bina inghipi alang litum ke rong chingri lam dingro di sort kusitu Inpur make dam tang cheklo e jona prang Karbi
Langpi hydroelectric project along Bangthong Kep Reserve security guard asai kachoklam dun bom atumaphan asakuri kangthan pon era jok kedam tangni phaipli jakhawa chaklu sitami alang litumbe chisongpo bon sitami thangnat lardagalam thilong le dera jok pini pai pai ajaklo ni phai hini arni bai thalangsul Lenggiri Karbi Langpi hydroelectric project officer thingnu kesi atumben putot dardakani kontu pini labang solong alang litumben kanije ponatengki Mithanga Demalong Lapuson Mithanga Kayapan Northern Security Service Mati NESS a company atum Lapuson Angkelang Remki Nidum Chachakon Ilapet Labang Thong Kep Reserve Security Guard atum Phan Puthot Amithanga Sai Pachaklem Pon Chulong Vek Nangji Lapet Pachaklem Long Letik Nilitum Kachasong Tonti Pusi Alang Lituk Nijepo Kedam Nang Kapre company atum Abangke Lapuson Kapasik Sakon Thangnat Avi Bonsita Non Northeast Security Service Mate NESS atum lapusan nilitum aphan men amat sakuri nangkang than lap ki nilitum ningduk lopusi alang litum ben ninjepon Amripen Hemari Bongrum report Northeast Spy News আৰু গোটেই দীঘলীয়া নকৰোঁ মানে আমাৰ এইটো যোনটো সমস্যাটো এইটো আজিৰ আৰু কালি নহয় এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু 2008 চনৰ পৰা আমি এইটো সমস্যাত ভুগি আছোঁ ভুগি মানে এতিয়া মানে অশান্তি লাগি গ'ল আমাৰ মানে চিষ্টেমটো হ'ল কি প্ৰথমত আমাৰ এতিয়া মানে কি জইনিং লেটাৰ যিবোৰ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কৈ আছে টোটেলি ইহঁতে কোম্পানীৰ ল'ৰা মানে ইহঁতে এতিয়া মানে কি আমাক কোম্পানীত ঠেলিব বিচাৰি আছে গোটেইখিনি কাৰণ কিয় চিষ্টেমটো হ'ল কি আমাক যেতিয়া জইনিং কৰিছিলে গোটেইখিনি এপিজিচিএলৰ ফালৰ পৰা আমাক জইনিং লেটাৰ দিছে ট্ৰান্সফাৰ দিলে এপিজিচিএলৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি এপিজিচিএলৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে কোনো কোম্পানী নামৰ একো বস্তু নাছিলে খালি সাপোৰ্ট খালি কোম্পানীবিলাকক এটা বস্তু কোৱা হৈছে যে এই ল'ৰাকেইটা এনেকুৱা Inglorat tokanura chini po bon pusi tumba matha karbilo charlie song man ke sela so case bang epini polilo jela chekoi jona prang pen je itum kadu ka vida chini like general district ali like 62 district ati lang me tomon ang ton long le ahem puta tum karbi ang long district council ko se para karbi rat se hem pulu lo tang pe bini karbi ngong don was council la bang so tak chini lo CM tuliram ronghang amata la bang so almethang alu tokjir alu PC bijuli bhawan GM man PM Sida me alang lipan same alang lipan asuhi ta alang lipan dong ki pason sin teklong alang li sui lang ropen sipini alang ki masakuri nang ji po men alang li tonglo sida la so sakuri phir pichu neng po join es same alang li tuma pini ki phekadet ke kar bi ngong mas council pan gali kar biang long plang arat pansenang nang si etum mathala si lake ili tuma long le ili tuma phela apon ili tuma thang chara kom de khelo ma asi thelo pulo takte ye thanda gon asi kar bilo charli song ban ke ining je tun dagi bang ke Thang along lagi betang cara kompami ni. Nasi nilai tumlah bang tong kera sirke pucat kali ke ongdung arat pasam itu apan ke bosai pan itu megang api kengkam ciru itu loh. Nasi nilai tum bang ke ini isi berat di mana? Epidisial mata tak kecobong ke cecok ke ceteng bantong bang ali. Alang li tum pan bang tong kera sirke pasal kuri ni kan kerja oksi susul alang tum dak kami klaim. Kita kompani yang celar pik bang bom lo. Salah satu kompani tum langsung yang klaim sa any double S company tu pon ke faltu company banta epidisial tu tendar kiliat panir tu bangke opini alal itu acingki acopayam sodo ko sa jumemil dia tu adimar me alalo la tuman tong se kot pen bang tong kera sirke banda sakuri pa jon long langji la pen ada kaike akep sungi pung la barika chala lo kolak langete pola so get kulinang ko so siren budo siren bang kaike ta ada I belong bojai chole di aber tumar julong lepo metang ala he ma chopang renga bi avua jon tu ta tum lot pik kasila bang so lot le ta ding betan tum adiman bang lo every electric post along stame alang itu mapan ala siren dang ding la hini adiman kan sin ile tum pini la so aci song bang kong kardong Lason se buka jan tau na dung het karbi arong thenai sodre rong alok pini pai ni pai ke thomada porphainer ke pen kithi roipen epong hiti borwa ke chuji phan pini sodre rong along ke do ke theke dinga tuman arni ong pen jingki che chanjeng wa chingzai ponsik pini sodre rong along ke do atoma phan an hello padam jokloji aphan pura mathasi pini alang litum ke klem ke dam che paduksi pini arni an ke sodre rong along kithi khuli pon long lo Lapen labang solong aluhiaman peng penang kacetong non local EM Riarong Par Senate Medical IC Art and Culture Lapen Education Board Chairman Sardeli Be Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundar Engti XEM Ramsing Tokbi Lapen ki Rongasar JBSDB Social Worker Lapen Ketikiding atum kadok kawecetong non si labang sumarget opening along RDP dun pen My Mission pen pachunpot
Bokajan pen Davidson Kramsa report Northeast Spy News. Ricu arong along hithi rui pen kecu hithi kimi kangpu bangso long ni pansenang phapon lo nasi bangso hithi kimisen alam thibang lah lo dak sobicu rong det don pharut roxy susi aphai du kuzo lo nasi la bangso ara da phane dak te bok het pen hithi rui pen kichu nam aphantal lo kichu yodun aphantal mangdol bangso abar site bi ponala si daga presiden pro sangho la pen hala secretary ngleng so lang panchuru parlo lang tu na maso ki matha dun pen apan part me dak sorry chorong asar pen chenglok adu era tum la maso ke support dun ajok la maso dak adim ke pek pon longle non ko ke don thom tum si longle ke pek pon puram dun la sa dung rai ta longle dulang polan so si kangdang pon ni phana dim ta dulang lalu la sinilihin pen ki pubangala lo dak council pen dai si agriculture tumenta son hitigi ahem ki kim son do abar sai do la silang do han memorandum na pidunon mo hada council long ni pon sila maso hangun po polati chak do no apan to bata me work salong betala maso market ahem ki phando se hada ta proposal nili men pidun po pajong si kali pulotang te sido ako consensus development phanang pido si apor ke me horaning kan horbang dak si ihum ba hem ba kali pute hala komiti to mana hem ki kim poni phanang nili hin ma chak pon no la si kicuru lo la penang tumhan so se jakong horang lo hawa pinah hawang de paju do no dilih mi kan kacrab di pasi kasi lan so se dak arada tum kacing kurji phan la makso hirimi pi dun lo sar ko la hetu ahok lo mo pen hala dak lo yem sor sami alang nije pon lo de dak so chu arat tu bedami la bang sulong memorandum tami abatai dile pan nang pilo tami council long la pan bang abi cholang ko si pulo si ahok lo nitum tami kitam tang lom to alang lipan dak la sore cho committee pen tami la to work ki message pan san black topping ale nang pion e lang si tami la san gravelan ken nang pinang ji ko si nitum kitam tang tami chuning ri lo la pen aku don kiwang jilang arni phang tami nitum chuning ri bang ke la lo je non dak tami mopen sartom tami thekon longpo la tuwar tami henopik arvijang lo pulutan te mune tum ka chela je pansung pik la si labang sulong pravjin pen niltum phan dak la sorry cho ara da phan la tuwar matang te la sing travel nang ki pi pa pravji phan bang itu sorry cho market committee hin pen juding ridon lo